Kei te whakahaere porotū ki waho atu i te tari o te hērora i te ahiahi nei, e hāngai pū ana kia Paul Holmes me tana pūrongo mo te rā o Waitangi me te iwi Māori. E tino whakahāwea tia ana taua pūrongo mō ngā whakaaro kaikiri o roto, he tokomaha anō hoki kei te tono kia panaia a Paul Holmes ara te tau tohitora o te ao pāpāho i tāna mahi. E hara a Willie Jackson i te tauhau ki ngā mahi tau tohe tohe. I'm disappointed when I hear your view on Waitangi. Not that we're going to be doing that today. Ko tāna i ara he aki i te marea ki te whakapuaki i o rātau whakaaro. Enari kua puku tōna rai ki ngā kōrero a tētahi atu. I whakahea ia i a tātou te iwi Māori, ne? Ka re tika mō Holmes ki te kōrero pērā, ne? No te mea ko i te tangata me te mana, ne? Koe nei whakahua i te rā o Waitani te take i puta i ngā whakaaro o Holmes i roto i te newspaper o te hērora. Enari ko te whakahe e pāna o ngā whakaaro ki te katoa o te iwi Māori, kaua anake ki ngā kaiporotehi. Koina e pukuriri nei te tini. Te aho nei ko kaki whiro haere a Paul Holmes i runga anō tana tirohana kia tātou te Māori. I nā tau i mua āhua paitunu ai. Kua whānui haere nā kōrero i tēnei tuhina me maha Māori mai Pākehā mai hoki e ki ana me pana a Holmes i te hērora me te reo tātaki. Kāre tika ki ta putu e ki waho, kāre tika tēnā, e tika ana ki ta puta tā mātou whakaro ki a ia, engari kāre tika ki ta whakaki ia. E whakai ana hoki te hērora, ko tā rātau ka tāia e ia te whakapuaki i o ngā whakaaro. Ko tā te reo tātaki kei te mōhio rātau ki ngā whakawhiu o roto i te tuhinga, kua kōrero hoki rātau ki a ia mō tēnei take. E whakapai tiana ka tū te huna porotehi ki waho i te wāhi mahi o te hērora hei te ahiahi nei. Tā paere tāwhai te karere.